Jambo jambo, kwa majina tu muniite Coach Briko Kim. Mimi kuwa membre passionné wa entreprise de Biotech Global, na mimi nakuwa na furaha ya mingi sana tena sana kukua eke mko niendelea na mko natufuata kuma réseaux sociaux, Facebook, TikTok na WhatsApp. Vraiment mimi nashukuru sana tena sana. Na mimi nakuwa na produit mimi napenda ni ba presenter, na hii produit banaita nini? Royal Jelly Bistro. Hii produit wakati yenye mimi naielezeaka, mimi nakuwa na furaha ya mingi sana tena sana kukua eke iko nafanya ma miracle. Hivi vyenye ndaongea hapa ni verite, lakini realite ni wakati yenye uwe peke utatumia kwa hii produit na unaona resulta. Siezi elezea bure, kuko watu wa mingi sana wenye nimeponesha grâce ya hii produit. Umesumbuka na kiste, umesumbuka na hernie, umesumbuka na prostate, umesumbuka na kukosa mtoto, solution njoo hii. Hii produit iko nafanya operation sa cicatrice. Kuko watu wa mingi sana wenye wameteseka juu ya kukua opere, na wale watu washaka kuwa mameteo. Au njo wenye wanajuaka siku juu itawaka, siku mvua itanyesha, siku baridi itakuwa moyenne. Ni namna gani kia tumia kwa hii produit hautenda ko tena operation. Hii produit mineza sema kubale wenye bashaka kosa watoto, bwanako wenye uneza remplacer kwa sasa, njo huyu. Huyu ni mbwana wenye yeye deke tu. Niseme nini? Hii produit wakati yenye uneza itumia kama ushaka kosa mtoto, utapata mtoto. Mate mwanyaji ni za mingi sana tena sana. Ingelikuwa kusema eke tunakuwaka na kuyaonesha kila mtu na tutayalishaka matelefoni. Na njo maana mimi napenda wewe wenye utafata hii audio yangu, hii video yangu, usikose kuambia jirani wako wenye bunyumba ke bunataka isha juu kukosa mtoto. Bunyumba ke hautaisha tena juu solution imeonekana. Na kubale watu wenye wanazoea kujiuliza tunaweza pata ile produit wapi? Avenue du Centre numéro 64 njo kwenye utapata hii produit. Biotech Global, votre santé notre priorité. Na uite kwa hizi namba